I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Angibingelele phinze nginemukele esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso lekungiyincwadi yokukholwa wonke amalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke ngilwesihlanu tilishumi nakune kuyo inyanga endlovu lenkhulu eminyakeni wa 2025. Singaqale ke kufunza lamhla ngicela ukukhumbuta phinza ngikwatise ukuthi lamhla sengilo lelanga lapho khona umfundisi lomkhulu utabathandazela abantu labagulako etinkonzweni tema Healing Streams Live Healing Services leticala ngensimbi yesithathu. Nangabe uphathekile emtimbeni noma kukhona lo madiko losihloko sakho lophathekile ungamcucudela ukuthi ahlanganyele kunye nathi kuleti nkonzo kude umfundisi amthandazele. Imimangaliso iyendeka, so siyanqucudela siyanikhuthata ukuthi ningaphuthelwa ningahlanganyela nathi kulolona leli likhasi leselisebenzisa konyalo ukuthi nihlanganyele kuleti nkonzo. Ligama lenkosi malibongwe. This healing is a power. I want you to understand. And we're bringing it right into your home, right into your place. And there will be a change in your life. A real transformation. God's healing power will sweep across the globe. When Pastor Chris said psoriasis, you gone, I received, and suddenly there is a power in my body from the head to the toe. This healing power of God will surge through the nations of the world in a moment of time. Set the time for your miracle now. Register at www.healingstreams.tv/LHS. The services will be transmitted live and in all languages of the world at www.healingstreams.tv and on the Healing to the Nations app. Healing Streams Live Healing Services. Your set time for your healing. Lamhla ke umfundisi usibhalela sihloko lesimnanzi kakhulu uthi hlala njalo ulusebenzisa lukholo lwakho. Zivula ngencwadi yaJakobe esahluko sekucala sesifunza ivesi le-22 siyogcina evesini le-25. Lifunzeka kanje: nibe bendi belivi ningabi balaleli kuphela nje nitikhohlisa, ngobe nangabe umuntu angumlaleli nje angasiye umendi welivi lo ufanana nemuntu lobuka buso bakhe esibukweni. Umuntu lo njalo uyatibuka esuke ahambe akhohlwe ukuthi yabe njani. Ngepha lobukisisa emthethweni losikhululako bese uhamba ngawo, angabe ngumlaleli lokhohlwako kepha abe ngilowendako, lo ke utawuba ngilobusisiwe ekwendeni kwakhe. Ligama lenkosi malibongwe. Uyacephuna umfundisi uthi awunake lo mcabango lonomlayeto lojulile ekucaleni nangasemaphethelweni alombhalo lesivule ngawo. Uthi bani ngumendi welivi ngobe ngumendi lobusisekako. Lokho kusho ukuthi lisebenzise livi. Kungendeka ulushumayele uphinze ulifundzise livi, kodwa qinisekisa ukuthi umumendi walelivi lolushumayelako nalo lifundzisako. Mayibongwe inkosi. Kulenda nekulisebenzisa livi kungafananiswa nemntwana lofunza kuhamba. Kungendeka ungakwendi kahle ekucaleni, kodwa usaqhubeka nako kuya ngekuba ngcono. Ngakho ke ungajabi nangabe kubonakala ungathi akukasebenzi ekucaleni. Lokudinga ukwende ukuthi uqhubeke ulifunze ulive livi laNkulunkulu, ukukhulise ukukholwa kwakho, uphinze wedame futhi. Kuba seRoma sahluko selishumi nawufunza verse lelishumi nesikhombisa uthi ngakho ke ukukholwa kuvela ngekuva, kuva kuvela ngelivi laNkulunkulu. Ligama lenkosi malibongwe. Uyayichaza umfundisi lendzaba uthi ukukholwa kungumsebenzi loqhubekako. Na ungakusebenzisi angeke uze ukuve kukhula. Kufanane kufunza kusebenzisa lithuluzi lelithide. Kukholwa kudzinga kwenda, kudzinga ukusebenzise njalo njalo kuze kukusebentele. Kwenda sibonelo ekuphileni kwakho ukucala ukuthi wati ukuthi livi lithini. IBhayibheli lithi nawufunza incwadi yaJohane wesithathu sahluko sekucala nelivesi lesibili, wena lothandzekako
Ngiyakhuleka ukuthi konke kukuhambele kahle njengoba engathi ukuthi uyaphila emphefumulweni wakho. Mayibongwe inkosi. Mfundisi uyagcizelela ukuthi ngakho-ke kuyacaca luhlelo laNkulunkulu ngawe ukuthi uphile impilo yobuNkulunkulu. Akukamele kube namdlavuza, sifo sashukela noma ngabe yini lokunye lokunjengalokho. Libambe leli qiniso futhi uphile ngalo. Nangabe uva timpawu tekugula emtimbeni wakho, ungethuki. Sebenzisa livi. Hlala njalo umemedela. Ningasho lamagama emva kwami nithi nginempilo yaNkulunkulu kimi. Ngihamba nempilo yebukhosi. Kude sifo, ukugula noma buthakathaka lobungahamba emtimbeni wami. Haleluya. Uyachubeka umfundisi uthi digcine uphilile ngelivi laNkulunkulu. Lingumuthi emtimbeni wakho. Lokho utakuthola na uqephula incwadi yeTaga sahluko sesine uqale evesini le-20 uyogcina evesini le-22. Amen. Umfundisi uthi yenda lokufana nako nasetimalini takho. Hlala usebenzisa livi nekukholwa kwakho. Kungenzeka uthi kodwa ngalenye ilanga ngimemedile ngeligama laJesu ukuthi ngithola sigidi semadola, kodwa akukendeki. Mhlawumbe usengefiki kulelo zinga lapho ukukholwa kwakho kungasebenza sigidi semadola. Kodwa ungalilahli ithemba. Ingani nje na ungavumi kuphela imandla noma undengandenge ngekukholwa. Ukukholwa kwakho nakanjani utawuphikelela. Ligama lenkosi malibonga. Ngidawucela ukuthi sisho umthandazo usho lamagama emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekungipha livi lakho ukuthi ngiphile ngalo. Ngisakusebenzisa ukukholwa kwami. Kuyakhula futhi kuyaphikelela. Kungenda ngiphile ngekunqoba njalo. Egameni likaJesu. Amen. Nawuqhubeka nesifundo lamhla ufunza incwadi yamaHebheru sahluko se-11 livesi lekuqala kuba seRoma sahluko sesine livesi le-14 uyevesi le-22. Incwadi yaMakho sahluko se-11 qala evesini le-20 uyogcina evesini le-24. Nawufunza ihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye ufunza incwadi yaMakho sahluko se-16 qala evesini lekuqala uyogcina evesini le-20. Ufunza incwadi yaDuteronomy sahluko sekuqala nesahluko sesibili. Luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunza incwadi yaMateyu sahluko se-22 qala evesini le-34 uyogcina evesini le-46 bese ufunza incwadi yaExodus sahluko se-23. Ligama lenkosi malibonga. Ngithemba ukuthi nibusisekile sisafunza sihloko sethu salamhla serapsodi yamaqiniso. Kude kube isikhathi lesilandzelako. Inkosi nibusise, nibe nelilanga lelihle, nikhumbule ningaphuthelwa kuhlanganyela nathi etinkonzweni tema Healing Streams Live Healing Services nemfundisi Chris Oyakhilome leticala khona ngensimbi yesithathu. Ningahlanganyela kulo lona leli likhasi lesilisebenzisako nyalo. Inkosi inibusise. Amen.